Tuhamu hula-hula nami, hula-hula namoso, si mana? Ang marao hula-hula nami, hula-hula namoso, kajay marga na pada. Bet kamu mana mempertusi? Uduti ang maraja nami. Mau lihat. Jadi kita langsung mati. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Gitu. Ah, lepas satu dan kami tahu wakil boleh. Lepas satu ada nomor. Lepas satu kami tahu 10 lebar mau ulos. Gabi raja nami. Patok Nama ulos sebut kami. Sejur mula-mula lah, sejur mula topak. Dan dapat tu kuda mula-mula, las pada mau tu kuda sofa. Perhati nampak musik kami. Yang mengalir mana ni? Minut lalu lihat dan tiga pasu berapa tu kalau melihat agak mata pasu. Dan lagu nak urang lalap biar tak bertengger. Ras lagu. Alas semua, karena dari itu tuh. Lama ngulas, asal terus holong mahami. Aja lagu dari situ orang lima, perlu dulu deh, jadi tulang dulu.
kami kaulan. Alam ko pera sa suho na ima dire namin. Panginoon namin kamos diyang kaulan ang markasinaga. Gabi, ikot taon naman turi. Maniroy. Asauli dyan lehe. Di pertanding di anak baru namin. Dia pala tekyo na deh. Orang sabi na naman jalan sa lupa nilay mo na eh. Tugat ka na matok ka mo. Namakaya. Hey! Asa sonar pira dyan namin. Roma hamil ang sobat daw naman niya. Rajay. Pusin namin. Dan manok pa Rajay. Mangido hami. Bayad jo. Laguna sawan na hujujuli jo. Jadi sa ulima dia mo. Datang mana apa tu sih? Asal pengelola.
Taos di haror nation takas deui nu ngadibuak kami boras si burritoti asa sohoro matong songonari suetwai asa firman napoki bahul-bahul ma pasaloman firma toti una saluhun na paparan na purnamyo lucu-lucu na to nangaka pasawotan tulumay imatu helan dohot buru parang main nami napaduahon perpungua mai tu pahot punami napatuluhon sadamai tu helanami namar hamarangi napaupaton sadamai tu ibotoni helanamion namar hamarangi sadamayan non tu natoras ni helanamion namar hamarangi kami dua sadanai mai tunda buruni helanamion kami orang ma hasahatan ni ulus sifahatun nami awak bro mulai ada tu ulus tubuh paran ni burunamion alani dia umpar musik nami baik kamu majo musik na umpar tusi lulus solong kami imasian manurung ngadong di tahun jadi doh tope tu habna para musik nami baik kamu maju musik nah obat musik hari berganti hari datang kuliah kasihmu tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, semua baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik
ini nang rombongan na lumumi matong dongat tubuna dari hutaun macalas rohang kami biasa daun ni rohang mulai tulang sobat doro bener rajai nak sudah ina kurung dan jari baliang nak sudah umum doa ada teraja demi nak sadia si sopon ami marodok pun rajai asa mangara di marajai bilang itu pacindra hule-hule raposo manurut maima godang sopai. Antar songoni mah nabi pasangton nami amang buru Ujungnya hamu marajan amin. mau lihat mah di hamuna par musik nami asal baik kamu mah hasahatan dot sitio-tio naik hubungan ni Esmani kedua memang siantar cara misalnya Gabi. jadi dia mau keluarga besar sinaga kalau tuh sono peroro nami kalau sobiga habis yang doa saudara ni muturnit marwah bayar mereka Gabi mama. ini sian kami keluarga besar madok turut berduka cita ni parmoding ni inang nataholongyon o perindu boru sidono nami di hamu kesadano hamu na di nababahaton inang nataholongyon Gabi. osdora nami di hamu keluarga besar mau sadaro amuna rapotan nagkapaso-paso mahamu so nilok ni situ matutu asa balitan pagawe tu modal sudah doan hari muna lo gawe hamu paparan ni natinggalo ni naton molo sadaro hamuna Kami saulangi Ibu Turnip turut berduka cita sedalam-dalamnya atas permonting ini inata holongyo. Jadi sedih kami dongan saulau dan boiro om manang wakil. Jadi mudah-mudahan di permonting ini inata holongyo gabi bahamu sude aka poparan tinggalkan. Di marah jadi sehat-sehat mahamu sudah paparan na tinggal honor jala lancar na sudah acara honor kami apa yang majalah kami emang beda majo musik na obartusi Pinasa ako sudah tutup kita. Asal kamu mama, roda lami dah makan dengan nama kita.
acara majalah kita nasihat Yayasan Pendidikan Teladan Macono Petoso nasihat Yayasan Pendidikan Teladan baik siswa kami supaya mendekat Soroni doang bukuan turdi nasihat Tanjung Pinggir Sinaga Soroni Sarikat katanya sama apa jalan beribu asal apa desa Bapak Ibu Guru Yayasan Pendidikan Teladan Nusuk Metro Maksono cara kita baik guru siswa-siswa juga Jalan rindu. Jadi dos mata hita ke bolo hita sas teladan sisa ada hata mahita. Mau lihat temarang dita saluhun dan terlumah di hamo bon ada suhuton marga Sinaga. Gabe jalan bersatabi hami di horong di hula-hula naso masuk dope. Mulutung ke hupak kami partai kianon raja nami dan nama ngori sangat mudah kami na majalang dong kami sian donga saulaun ni ima parumain ni ina si Sarimatlon. Di keluarga besar Sinaga di Punguan na Sarimatua di Son Habi Jongjong Nai Siandonga Saulaon ni Ibu Turnip Ima Nasian Yayasan Pendidikan Teladan SMP SMA SMK ala memang Ibu On masuk do mengajar di Yayasan Pendidikan Teladan Ido di Haroronami di Bahasa Tikyon dirapak kami dohok siswa dohok guru-guru alani dihamu keluarga Ibu Saragi, Ibu Turnip melotung pesono parjongjong ni guru-guru melotung torok sofiga penaroon pemana mewakili sudah guru-guru dohok tata usaha nah pasti saluhut akadongan guru pasahat tabi tu keluarga besar Sinaga di Son di lamar habok di Roha itu sebenarnya di sektor kultur lalu nak sudiru ham di Son lama dapat toko tolong pos borohanami alahita namar rumah tulu di Son panogarion bersih kami Tuhan mengabang dan peruda panogarion las borohanami hubere kami sadaru hamu di Son di perporting ni dainanon dituturi dahahang manang pe anak ni damangi anak ni daupungi ulau ni hubigi hani sian nakit dohut tinggal jadi di tudian ni dainanon arok kata ni nama tua nama dok tujuh si berengon dak tubudi pas doro aku di nama dumuni manang gabe pasinabung mana pai dua ni hasuto na patururehon ulam namar domat tubuh kita di zona bang las maruhan ame mangga ngawara di Batikya no las dua sauta nilai Pak Cia di zon zok kami zong ngarok doa doa tu sono pe parong ami las maruam alana gudang do kisum nak kalungat teh jadi dapal gejang hada nami natang kasih kayu hamu sada yur kawi donam domat tubuh lasro rami dopo kami son hata nama tutua belintang mabagabi tu dalam setia ruan
ari bumudo gabi anu takas dah mau marsi paluluan Ini kelurahan Habani sekitarna di harolo nami malutung toro sopi gepe patuduhon ada wodo kami marhabu di roha di parmodik ni dainang sisari matua JP kata dohonon nami bagas ai di sumur gajangan di bodar anggiat di pinopar ni daidangon saluhuna di hamuna kaya nakona do saturo di pahopuna si gajang umur jala sitoro pinopar Mulai tema dihamu akka natua nami dohot akka tungguan marholong roha ima di paborhak ni denung namion nami harlonon ima amang dihamu pinopar ni natutuaon sadado hamu hami ida masailas rohanami manami-nami doami nakian di luaran dengan dari kamu tulah-tulah di nawak tu marsai pe adong do alu-alu ni ima Pak Marcia tua ido uji-ujian siap tuan ituamu tulang borui bapak kuriku ima dagowandan ya sadama kamu aso ujian-ujian ini aso kasolang dosa liot tuaka pinot parmina tua-tuain jadi yon parburhat ni na tua-tuao sadarion masayulir rohanami masayuli habibigi sadado hapi hamu na imang parburhaton da inangon tu ingaman ni pasatokyanon na si inang amang lasmaro hamu nape hami alana hami otik do di markas Danodowa termasuk amani Marsia anggotaku jadi soni perbuat ni natutuon iman non tadi marohamu Siantar sesori dengan saulon ni anak komuna Bapak Marsia baik mulana sobana doho liatna las padomar tuasa tanna Sampai Tuhan Yesus
fasa matuamu dihamu hula-hula nami hula-hula naposo turni Alang namamu raja iku na nami raja turni dohot aruan. Baik kamu na membartusi. nami ima songon emen namar ludu ba songon hakan isi netu masih onong nami amang baru emen isi tabetu ma perlinggoman ni dekena mokmok tung debataro nomor 2 suwe mahamu di parorot songon hatani moros pir nabi non nami pir mapeki baul-baul mapasalongan pir materdingwak amang baru nami saluhna saya juru-juru mahamu dapatan pangomon terus sitaruh rabu lot ulus nagajang amang baru sudah tuhuni na baru namion sasadabi may orang ke anak dua baru itu lah jadi orang anak sadabi may dapatan baru sadabi dua demi bro burna dua ini baru udah burna dua ada sadabi jadi bere nami baru be dua sadabi lalu parpungu amon upa opo siap tu nama maranggi mah sada 10 tu nepuru ni
Talak lain namin masih ada. Sabtu bisa ada. Yang semami upah murun nami. Baik maju gudang berpuji.
ima na boraspir do boras ribu do eme na berludu asa do na masona joy ditimbang tinoba orang-orang matok pangrawut na tukso ni pe boraspir do kami mengguru saya di Batama na manggoi pasu-pasu do katana mengguru firma poki baul-baul mapat kalomat firma to di musaluna poparin na puru namyo luju-luju matong na kapangomoan jadi tidak akan marhamaranggi tari masih lokata so margaruan lumro surasa Jakarta ubi jahami nong bajua na puru namyo tasongko dohami kurang lebih nong 5 bulan nong salpu nak pesta dohita ima hela nami hela anak ni na puru namyo amang baru menutup songoni pasorokanna suhatar mengatur ngolutta di portibio nah, kami ulah-ulah na poso tuamu peparan na borong sabar mahamu orang nabong masong nata di jual-jual tak pulang si bagadin ma diluk ma pangiringan oras doa mo hira namin naman kakas do ida hami apala tikyon kamu masih bairing-iring asal mesa baju apa perlingkungan si borong amat tadi bataro pangalabat jua oras-oras mahamu saluna peparan na borong di paroro soalnya aruan orang mah apihan na parbunguan mo sada tu anak ina puru namyo parbunguan mo tu boru di na puru namyo Gabi sada mo tu pawa pusan anak Gabi tulang sada tu pawa pusya boru jangan lebih tulang jangan uli lebih buat namin oh jadi seorang mai Risma iboto namin na duon nasa marasota asa kira na perokap na oh asang anggia bakilap sendiri apa jual oh tulang sada mai tu apala buru namin dohera namin oh tulang pas maonom oh no tinggal mengguru no oh no jadi ulo serbang beda majo laguna ai si bulguloni lain ai si bulguloni kasih jalan mana sih kasih jalan Sudah
dama diamu sikap pina mangalian salu hula nami asan wae raja nami indar hakku serta bisa dirajai di somba hita marsi tahan bersih serang hera na soki di sino ro nami raja nami lo lama ro nami turnip do arwan baima kondak somai asaro kami malopa hula nami Pinamatok kepanuhatan. Bedang masih dia tuh, las baru mau tuh asal.